Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru yacu abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Safi Madiba yemeje ko yasubiye mu rukundo nyuma y'imyaka ibiri atandukanye na niyo nizera Judith bari barakoze ubukwe mu kwakira 2017. So uyu muhanzi Safi Madiba abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yasangije abamukurikirana amashusho ari gusangira n'inkumi y'ikimero ahita yemeza ko basigaye bakundana. Wow. Uyu muhanzi yemereye ikinyamakuru kigiye ko yasubiye mu rukundo kandi ameze neza cyane. Mu magambo ye yagize ati, ndabizi ko ushaka kumbaza niba narasubiye mu rukundo, ndurimo rwose 100%. Ayo ni amagambo ya Safi Madiba yisubirije umunyamakuru w'ikinyamakuru Igihe. Amakuru twamenye nuko iyi nkumi yigaruriye umutima wa Safi Madiba yitwa Uwase Judith, akaba anasanzwe atuye muri Canada. Wow. Mu minsi ishize ubwo Safi Madiba yari mu Rwanda yari kumwe n'uyu mukobwa ndetse yanagaragaye ku irebero aho uyu muhanzi yaririmbye mu ijoro ry'ubunani. Safi Madiba yongeye kuvugwa mu nkuru z'urukundo nyuma y'imyaka ibiri atandukanye na Judith niyo nizere bari barashakanye muri 2017. ngira ngo murabyibuka. So yaba gukundana kwa Safi Madiba na niyo nizera Judith ndetse no gutandukana kwabo byabaye inkuru z'uruhererekane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, cyane ko batasibaga ku mapuro z'imbere z'ibinyamakuru byandika imyidagaduro hano mu Rwanda. So na makuru menshi azwi kuri Judith ubu kugeza ubu n'amakuru menshi azwi kuri uyu mukobwa bari gukundana witwa Judith Uwase w'imyaka 24 y'amavuko gusa usigaye warigaruriye umutima wa Safi Madiba, uretse kuba aba bombi basanzwe batuye muri Canada. Reka vuga ati kongs cyase congratulation kuri Safi Madiba wamaze kubona umukunzi nyuma y'imyaka ibiri yose ari mu bihe bitoroshye, ari mu bihe bigoye bitarimo umukunzi, dore ko umugore we Judith bari baratandukanye. ngira ngo niba mubyibuka ubwo Safi Madiba ejo bundi mu mpera z'umwaka wa 2024 yazaga mu Rwanda ari kwakirwa ku kibuga cy'indege Kanombe, yabwiye itangazamakuru ko ikimugaruye mu Rwanda cya mbere harimo no gushaka umukunzi. Yes. So koko yabigezeho. Numva ko bamaze kubona umukunzi witwa Judith, dore ko asanzwe bombe batuye no muri Canada. Judith afite imyaka 24 y'amavuko. Na bindi byinshi turamumenyaho, gusa nk'uko umunsi ku munsi tubaha update z'abastar batandukanye aba hano mu gihugu cy'u Rwanda cyase no mu mahanga. Turakomeza tubashakira amakuru, turabamenyerese Judith batandukanye mu myaka ibiri yose ishize, we ameze gute, arabyakira gute, urukundo ruri hagati ya Safi Madiba ndetse n'uwo mukunzi we mushya Judith ari kubifata gute? Gusa nge biranshimishije, reka vuga ati wow kongs. Gusa sinagenda navuze ko uyu mukobwa uri mu rukundo na Safi Madiba ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa ubona ko ushinguye muremure w'imibiri yombi, umwana mwiza kabisa. Nge kuri comment yanjye nakibaza tubundi Safi Madiba yagiye gushakana n'uriya mukecuru Judith ashaka iki? Kuko urebye uyu mwana uri mu rukundo ubu na Safi Madiba, uyu Judith batubona ko harimo different cyangwa se itandukaniro rinini cyane hagati ye na Judith. Urebye no ku mafoto ye, physical appearance ye
ni umukecuru arakuze cyane. So dore ko benshi bagiye banatera comment zitandukanye bavuga ko Safi Madiba yamukurikiyeho amafaranga, yakurikiye amafaranga kuri Judith, bavuga ko Judith afite agatubutse hariya muri Canad, ariyo mpamvu Safi Madiba yamusanze bakabana nta rundi rukundo yari amufitiye. Gusa nawe urebye ukareba ukuntu Judith ari umuntu w'umukecuru, ntiwakibaza ukuntu Safi Madiba umusore w'iboga mwiza, wubatse izina w'icyamamare, ufite amafaranga nawe ku giti cye, yakinjirira umukecuru nk'uriya. So gusa wamenya urukundo rujyaho rushaka. Gusa ibyabo nyine byaje kurangira nabi, murabizi baratandukanye, harashize imyaka 2. So guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri bench, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.